Sampun rauh kadiangan ide dia surpuna kerih ajeng ngerakani done Sang Prabu Rahwana tumuli raris ide matur utuh beli agung nawagang mindo kadidi tiang sane mangkin dia kadidi tiang tangkil kadi mangkin ring palunguh beli rianto kan wenten membuat sane haturang di tiang ring manah di tiang newe di tiang merasu jengah beli Durin banget nandang sedih semalih kemina kadidi tiang sumangne ne pelunguh beli sahun ningep di tiang puniki kebiaparan nanang kedukitan beli kepari aku oleh Laksmana sane ngawin nang didiang herang rianto kan wenten reke ane purun marikoso pedewekan didiange boyo wenten liat itu nolak semana di mangnane beli huning sampun didiang keparikoso buhene purun rekikipun tunggal jumuh didiange napi puaran ini yang mangkin beli mempekayon napi ya puaran didiange dados anak istri tanpa cuknuh beli bacikan sampun tiang mati sakewanten ampura yang didiang beli yang diamuniki de kewentenan didiang beli anggen didiang semeton nentan bakal rungung pecekan didiang pada beli yantan siado
Api malih beliangen di tiang raka sampun kewinur sita buat kewisesan beli ditahan sita lantas beli ngewala sembuat sakit atin di tiangnya pangus bisa Dewa Ratu Hagau yang dia mundu-mundu itu semitan isur pun ageng wenten nang atur yang rakani done yang dekau pangus tan ketangekan buat pengindra jalane majang ring asang rawana pemekasnya ni wantah matur nunas tulung ngerakan itu sang Prabu Rawana muastu yada dat berangti sangkaning wikan diasur punake ngilidang dayani ane cora mewastu mantung kalih mireng ida sang rohwana atur arin sapunika medu brahmantiya ida mantu pemekas pamidukani desang Prabu Rahwana manut ring daging atur ida diasur punaka uwanta ring ida sang Truna Lakswana sampune kepanggih ida sang Prabu Rahwana Brahmantiya rikalaning punika malih sang Surpanaka ngeweweh kinatur Bali agung adong api rengang sapuniki daging ngadurida sang Surpanaka uduh beli sang Prabu Rahwana dong lurus pirenga atur ditiangi sang Laksmana yang berperada dari sebelah agung tulung bakal
nulungi titiang patut nyen beli halon-alon ngwalesan jengah titiang riantukan itu sang Truna Laksmana wenten sane ngemit Sang Rama Dewa Dat Sakti sane pinake ngemit Truna Laksmana boyo wenten liang Sang Rama Dewa talep sampun kejana loka puat kesaktiannya nih sakiwanten ampuriang titiang beliageng purun titiang pelampang langgan ngewentanan aturing beli ri kewentanan Sang Rama Dewa ida punika wantah medruwe dampati anir listawayu Maran Dewi Sita mang nebeli pawikan mengwing para brabinida Sang Rama wantah Dewi Sita boyo wenten liang Mangasora Widya dari iya naturang titiang buat kahayon ide Dewi Sita ne punika beli wantang sorang sewatek widya dari ne beli patut mengodagang yang dihamunika ni kewentanan dia Sita ane patut ngodagang punika wantah beli agung riantukan beli agung Prabu Ibu King Arta Branelan panjang Sang Rawana mangandika risang riwawu caneg aturida diasur punake sekadiasa punika ni mangken digeles Sang Prabu Rahwana ngewentenang baos ring harinya ni Adi Surapanaka
hadi dia Surpanaka sayang Dewa arin beline ki Dewa ya nakedo de adi yen saya tua unu kitene nan lamun atur adine deu ki Dewa sumanang saya deu ki Dewa nyungkana ngono kene beli lakar diken-ken iya beli pramu belau kapinin semeton beli nih nejani sewudang Dewa sedih beli lakar bisa dia ngwalas buat sakit hati nih Dewa jadi lintang ega Surpanaka jeroning ati risampune kedagingin pengacap Surpanaka sekadi asapune ke Dewa Ratu Agung kadi kebelaparan kargi teu pekayun idone wire sangarawana Rianto kan sekewenten rakani deune Sang Prabu Rakawana sampun sanggup manyantoki manut raris ring panumayan ide Sang Prabu Rakawana ide pacang misadio nyentokin buat kewentenan Sang Ramadewa mama demang sang laksmana kaping kalih nyane kadihangani de Sang Prabu Rakawana bakal mademang Sang Tuna Laksamana pinaka pangwales jengah dia Surpanaka